MC wa ward ya Kiagu Kiambi Ngaruni ni aririte thina iria iri gatigati ka Ngavana Kawira na munini wawe iria gwa kagita ithiritwe ikioneka. Augite gutena thina nene na thina yonthe izanitie na MCs bakuorotwa barutere ruregani baria augite nibo bakwangaratania uriti ngugi bwa Ngavana na kinya kuneneia mpatho cia Ngavana na munini wawe. Augite MC bau baririta ngugi bakithingateria muoroto juria bakwewa ne bao mutugikare ni akurikithia cio thaina ndi kwina tusiasa cha mutuma mbiwa no kira kwaga impeached mutuma te mutokaga mu impeach mutuma akalita ngwe miaka 5 gichungu ndene county government ya Meru Kawira akalita miaka 5 ndene county government ya Meru ko ito pe ito nankanire kanya muntu alita ngugi yewe kenda 2027 Kawira etaraja mutu Kawira atarai mutuma gutara ko ni ndenda bethe bege ntukimwe no tindo ereo ni migambo ya MC wa Kiagu Simon Kiambi akiwa gutithinero gatigati ka Ngavana Mwangaza na munini wa mutuma ntwithingia akiuga ni kamwanya gaka ikareo karia Kiambi akiuga atongeria barabara rutere ruregani na thirikari ni boba kuimbia manto na wikira kironda chumbi ara Kiambi ntumo ya wekere dinji mutuma ni guchoka kire thirikari baranire na Ngavana Mwangaza gitumi akiuga baraba kuringa siasa na ritwa riawe nigikukia gisiasa bakumuchwira na nyumene batemutethia indi noka bakamwerukira DG rutero ruari ute muntu ana kiaona we muntu ora na kiaona DG no muntu ora etirara muchwa areja bakara ndiguru na ndipo ndonkuga atiri DG na didi ate ndibakare ndiguru bo bairi ndio pete president yakeja thiria mantu no tunaugire kiriari rare wakikuja maneno itakuwa mzuri na ito mwetere te athiria mantu ja karabwega nikenda Meru itabwega antu barabo otonyera nari beije bateumba utembo bamba kuga ibatie kuthungira kwathurana antu no nturio kwathurana antu tiko kureta thiri no te development ekone kandene Meru county Nkuruki Kiambi na ithukirite MCs bakoroto baraba kurwana no tongeria bwa Ngavana Mwangaza akiuga MCs bo bakarite uge bo baraba baeregiti na oigwa no menetendi akiaria kariti oro muno menetire kiamene kiu uria amwita ngondi father kijaka mwira rumangania akarumangania baraba titano ntubwa gukaria akariba Meru peta an interest cia kiama na mundu ucio oro muno menetire ko utekaina interest ciaku atina bata na bikinya bugakua kingi Kiambi ariuga nande ni onto MCs bo bakorotwa ni bagwatanite na seneta Kathuri Murungi kuthuja thirikari ya Ngavana Mwangaza ariuria seneta ujo mbere mathuje MCs bonthe mono bao bakorotwa bona ni obisi ciao na baraba andikite obisi neiu eje na document athithio oversight is around na anjirie no obisi ya Kiambi nonto batu kinya batu turesimio MCs twina corruption nande unimbe nditherwe mbi oversight na nindu akuthithia oversight na corruption yare kwijira kure antu kiama kia nominated antu bobe no bisi antu bobe na security antu bobe na PA na antu bobe no bisi iri agwe thirikari itukwenda tunde muntu akona ni obisi yawe na tumenye ibao bandiki whether wandikite mukuru oku my friend tumenye imbese ya thirikari kwenyangia yoba site ngwanda twanjiria na tuthiuruke muthiene ntumo ya Kiambi kiri MC wa kithi mwenda ithire no la ni mutongeri wa baraka ikire bunge ya Meru akiugaga ngaga ikiambero 40 million na tie kwa area ntu no ntu na nenkeri 15 million chiawe nete agaeja chiako unide Kiambi mbuga next week kanjiria kuri manjira ndene Kiagu na indithitie na yauma nete ajuki engineer ename atie kwiraga antu anga atei kuteke atei na Ngavana temuthiringatira 15 million kwinkwira mwenda ithire na menya thuri ne antu abakithe want na akithe ina antu abaingi nkuromba Ngavana kaigwa mantu ja minority leader cia gwita kiaragia na njira na ritire antu bakithe ngugi ena want and mean ena sub count and mean ena meno antu bakithe batetheke 2027 nawe mwenda ithire ageta ere akaribawe wari njurue kugamba ndene assembly na rendione nikenda akariba kithiba muchokeria kiripotera ntito cia wero weekendi rea kwari to ni mutugi kare